Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uthaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mangabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, awukhiphi nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe-ke ngiwufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje ukuze ungaphuthi lezi ndaba ongawenza kanjani ukuthi-ke ungabe-ke ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje. Indaba lona-ke namhlanje-ke laphana lithi-ke njengoba sengizazi kade ukhona umngcwabo phela laphana-ke wamalunga-ke MK adlule emhlabeni-ke laphana-ke lowo mngcwabo bekhona-ke ubaba uNcamalala-ke laphana umongameli we-MK-ke upresidenti-ke namanye-ke amalunga-ke amaningi-ke e-MK-ke laphana-ke o-MK-ke laphana-ke ubonga inkosi Khanyile-ke ube-ke eseceba-ke amanye-ke amalunga e-MK-ke laphana-ke kuNcamalala-ke abantu-ke bebhekile-ke laphana-ke waveza-ke okungalungile-ke kwenziwe-ke yibo-ke labantu-ke kodwa-ke ngifuni-ke mina ukuthi-ke wezwa ngami uphela into nje dlala-ke ividiyo-ke uzwele wena ukuthi-ke uthini-ke. Mina ngicela lapha sizwele-ke le video le ngene ma-comment section-ke ufushe uvo lakho ukuthi wena-ke ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masicinizane nebhathini nje usubscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje ngizobe-ke ngiyifaka-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke kuze ngaphuthi izindaba ongenza njengamanje ukuthi-ke ungabe ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Umalala ukhona. Angikusho uNcamalala ukhona ngizoxolisa vele sengihleze exolisa kuwena ngihlezi nginamaphutha. Kunabantu abadala abaseduze kwakho baba uNcamalala. Abangasikhulisi njenge-youth league kodwa ba-infiltrate i-youth league uze i-youth league thatha amasayini. Kunabantu abadala Ncamalala abaprepherela iy'nkomfa engezohlala. Ababhizi baseduze kwakho, angisho ukuthi bahlele eduze kwakho, angisho manje. Kuthi uma uzobona uNcamalala kube umzabalazo wenkululeko umbona uNcamalala kunama-gatekeepers aseduze kwakhe angafuni ukuthi ubone uNcamalala. Bahambe nama-youth league umkhuba esawukhuza ngoba noKhumalo nangibiza ngohlanya ehambe ebiza iy'ngane ey'bizile emahhotela sekukhona abanye-ke manje abahambe behlala siyababuka baprepherela inkomfa enezohlala. Omama abashila bakaze bakwenze lokho. Bekomama abangawona amakhansela, abangawona ama-members of parliament, abangekho e-legislature besebenzela umbutho ngaphandle kwenzuzo. Ubiza abantu abasha uhlala emakhoneni nabo uzungizonde. Mina comrades, I can tell you one thing. You'd rather hate me as Bonkosi Khanyile, but so long as I speak something that will build umkhonto wesizwe, I'd rather lose you as my friend and win umkhonto wesizwe. Asikwazi ukuthwala kanzima emkhontweni. Sithwaliswe kanzima abantu abagqoka irigala efana neyethu. Bashomane ne-youth league ubone ukuthi lo muntu akayona i-youth league. Kancane kancane usemahhotela nabantu abadala, kancane kancane wenza lokhu. Ngelinye ilanga uma bengayiyeki lento baba uNcamalala ngiyovuka ukuhlanya ngibasho ngamagama one by one. Ungixoshe baba uNcamalala ngiphinde ngibuye ngahamba.